At a press conference held at the Shillong Press Club, two residents of Lait Nong Kse under the Soyong CNRD block addressed the recent suspension of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) in their area. Speaking to reporters, Purning Star Shabong stated that the 100-day employment scheme under MGNREGA has been put on hold. This, he said, has become a serious challenge for many residents who rely heavily on the scheme for their livelihood. He highlighted that the central government's initiative designed to generate rural employment had also benefited persons with disabilities. Shabong further informed that the construction of a digital library in the block, which was originally intended to be carried out by MGNREGA job card holders, was also halted due to complaints from a few individuals. The project is now being carried out by the Office of the Block Development Officer. He said this shift has negatively affected many residents who are now left without a source of income. Kalami kawai ke komiti ke ba hidup kum ke block development monitoring committee jangka soyong sing block hak bang i hande ba i chairman kum i ke thabuki ila pansai sakilat thakubon dan ba kawai ni channel ila kan i ong ba da ka jingdon lang jing tu khot committee ni i ba i ong ba ka jing tre job ka ko pasnang lai nok se kaya chakmak du mentah kadon ka jingkran jong i ka ong ba ka jingtre job ka po sa mai se kadon kadang penting haduk ni benai lebet job sama jarsa andai na kwa ben keli hato kitip na amba ka jingtre job ka po man se basa ben sange nang ba ka jing jo do gitu kata ko ba kwa ben keli mas wai bat na kwa ben keli iki hato kiyo jing mentoy ayu kan ban ong ba ka jingtre job ka kaya cemat waklah deng ki ba kilani sakmat kinong terjep ka kilani sakmat patong ba kajing terjep ka kam sama ya sumenta hak deng kini atli ki tre berasa kan ngai ba don lu kita kinong kibreu kita to ne kapok sang lang se ki ong ba kajing terjep ka kapok sang lang se kadang deng ba kadang kajing kam ba ki pentre yang tak surok ben le sok senta hanya yang tak surok pas baik sok senta ro kam deng ba pentre ka jok ka Omdai ba pentrei da ka bisi ba omdai yu ban pentrei ba pentrei da ki nong trei joka hana yang ini ka jing trei ban lai cepo sok sentaru la pentrei lang ba MLS skill lang ba SRWP bala pentrei de wei ni ikong ba teknik yang gun nombri te wat yang ne ka digital library ru ki nong song ki badai ki nong trei joka ki ladu ban pentrei ba la ha ai ban pa trei ha wei ni kontrol ba la fa hak da ka blok Tehlo ni ai bentar berhoi disoba pensai bahoi kajing tre job ka ko lang se la sa pensange bahno kan bentar ni haji sia ni kwa kan dia tanya buntin hagila tai bon ma play bagi dia penunjuk madam human rights commission hendrai kajing mi kini ai ba pensan juga halo kajing sia wat lagi pa ba nang stok kiba lami smart man ong bahoi kadon kajing khang pensange yang kita job ka bakal kajing khang pensange yang kita job ka letak sia do tak halo tak bentar ini bini mi smart kiyo nong ayu bat kiyo jing mentoy ayu ban pensan kalau kini berfait kalau ba wat lak ba kini sepat atau ba kadon sia kan pasme kita juga kalian office jong video lah alok ko di tray joka hapok sang se kepada surok menteri surok na pindi sa pumasaka andai kidong tray joka kile de penbet kile de belum yalang dia berpengaruh yang si menteri andai haswa ba kile tray kile ki video kile de khang da office jong di commissioner Telok tak benda kawana ai ka pom so tenat penduduk yang hok jengki barbalai kumbang ikran musua apa ngikang di terjop ka kadai jadi penduduk yang hok jengki barbalai kata yang jegem jengki yang lat kamai jengki yang kecekok jengki yang kalau bat kila kata kana jeng kersan yang longi longsam jengki kata kadai kawai benta bagi kuang persai lembah kilat